Рахим. Мейримдүү жана райымдуу Аллахтан атынан баштайбыз. Бардык мактоо Аллах өзүнүн пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга саламдар болсун. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммедин ва аля али сейдина Мухаммед. Эй жараткан Аллахым, өзүң ыраатчылык ушул оюнга чыккан турабыз Аллахым ушул жигиттерибизди бөөдөбүздөн Ya Allah'ım caman nereden bağrından sakla, bellerini, kollarına güç ver Allah'ım. Ya Allah'ım, yeni şimdi nasip kılıp iki günün baktığın ver. Sen bana merimde uğraymışsın Allah'ım. Şu cigitler için yüreklerine iman ver. Aman ezen böde kırsığı yok. Büyükül özüne, bala çakazına, aten ezine kaytıp barun nasip et. Rabbana atina fuddina kasana vahila karatu kasana vahina zabannar. Rabbana la tuzuk kulubana ba'day sazaytana vahablana min ladunka rahmeten innaka entel vehhab. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allah. Amin. İyilik yiğitler. Hakem YouTube kanalına girseniz olur. Güzel çakındıralım. Tamam. Bastıra çıka, bastıra çıka. Sansız çoğuda at üstünü Kırgızstan'a aldırmayın, Kırgızstan'a aldırmayın. Şolur sakattan görgürü Çoğup gelgen erdir kız. Çok esi atan yekenge Çoğup gelgen şerdir kız. Atan kırgız demirdeki göktörgü Armak olup tekte dura gözlörü Gezetilen endigiçe kaluşur Erimdirdin der oyunu gökbörü Der oyunu gökbörü Şolur sakattan gökbörü Çoğup gelgen erdir kız. Çok esi atan yekenge Çoğup gelgen şerdir kız. Takımı Taştan Bekim, Yeşiyev, Karpbek, Kaska, 8. Akbar Aliyev, Kenjetay, Keke Palvan, 9. Abulay Hurmat, 10. Mankuf Nurgazı, 11. Saif Bahtiyar, 12. Seyitov Askat. Bu emin Talas Oblusu'nun 83'ler Jamatı komandası oldu. Komandanın yetekçisi Kaçkınbayev Bilbo. Komandanın maşıktırıcısı Yerli Askat. 3. nömer Bazarkulov Maksat bu. Maksat Baratat Ardımağımının tüzeli Taygazan'da göstereceğinin Maksat Taygazan'da jetken Maksat. Irgı Talava denen Жаздырылыш komandasının oyuncuları dağı. Emi salım. Koş bilek dep mına tırıştıktım bunun aldığında. Talas komandası alğaçkı salımdı. Salıp ketişti. Eki komandaga teң ошол таластык Совет Мырзадан арбы салган салымдарга 1000 сомдон бар. Жана ошондой эле Кара Суудан келген Советбек Союз Мырзадан балыш досуна $100.
Allah kuşlar versin. Soğuşta bundan zaman olsun. Salım Talas komandası buna sizlerge 1000 so'm ketdi sizlerge. 5.000. Gelgen şerdimiz Atanlarımız devir devri gökdöğü Armak olup tekte durak gözleri Gezetirin rengi geçe kaluşu Erimdirin her oyunu gökleri Her oyunu gökleri Şoka sokaktan gökleri Çoğupa gelgen erdimiz Çok ese atan nekenge Çoğupa gelgen şerdimiz Ketdi alğaçkı sekundalar. Ketdi. Darvole muna Talas komandası kim birinci salım salsalar Almazbay Kenger'den sizlerge 1000 so'm geldi. Magayım zayıfka verilgen жоқ menem Kaskadan ile tanıyım Karpbek Yeşiyev'ti tanıyıp demin. İnke. Vur Max. Talas komandası götürdü. Karpbek Yeşiyev hazır önüktöşlüğüne olur. Canında cüret kanda ayla yüzdeşet hazır kimisi mıktı olur. Talas komandası 3. nomer. Oldu kaydı. Давай сыграй, ver. 12 Şantas 12. Leyendarlı, Aytılı, Yeşiyev, Karpbek Mırza Karagılaçı 83'tür, Talas olmasa. Oy, buna Almazbay Kenger'den 1000 so'mu. Talas komandası sizlerge ketdi. Aytılı buna Karpbek Yeşiyev bara keldi. Oy var ekensin bu sen buna. Talas 83 cemaati buna. Talas komandası. Karpbek Yeşiyev aldığındağı toratı menen alpan bana. Karadan Talas komandası hazır Gülletap Teke'ge bir enkeyip yaxşı götürdü. Oho, Karadan çaldı eni. Talas
komandası tüzülü kazandı gösteri jünügön Oşek komandası mına hazır korkup kaldı kanday oldu hazır Çavulda Talas komandası Çavulda Oşek komandası korkuda İki ölüp koş takım menen aman kanday kılıp dep yok Oşek komandası da mıktı korkuda tattın жылбай atkанын gördüңөр mü Talas komandası Karpbek Yeşiyev hazır artman gelip Karpbek жетip takımla basıp algan bu Yeşiyev Karpbek kayradan эми кандай кылат Yeşiyev Karpbek мына Karpbekти билесиңер Айтматов командасында оюн көрсөтүп жүрөт азыркы күндө ал эми буга чейин Таластын мыкты командаларында Тумак командасында оюн көрсөткөн Yeşiyev Karpbek алдына өңөрдү Тораттын табын көрдүңөрбү эми ай жок күч жетпей калды оңдо да убай калды кайра айланып келаткан Karpbek бир колдоп келаткан көрдүңөр ой бул Yeşiyev Karpbek эсеп сандары 2-0 5-ci minut aramına 2-0'ga жеткирген Karpbek Yeşiyev охой Oşek komandасы эми кандай жооп кылат Yeşiyev Karpbek 2 салым салган азыр кайрадан жекеме-жекеге күбө болобуз Esep sanları ошон менен Talas komandасы 3-0 Oşek komandası esep sanları mına 3-0 Karpbek birinki götürüp ketken 25 sekund kaldı Karpbek Yeşiyev vay ekensin basit şey ekensin Karpbek Yeşiyev buna 4-0'ga жеткен oldurat esep sandарын 5-4-3-2 1 stop vakit Oşek komandasının keyvatak çıktı yatak Kayradan keygen Kayradan keydi hazırına Evet gençler Karpbek Hazimbayev Karpbek Oşek komandası Çavulda ömürgüt oyurgut İyi çavurga barlardı koyup bana kendi Hazimbayev Karpbek Turdaniç
Ardından Talas komandası götürdü. Sol takımla bastı. Çağında Beşik komandası ortadan gücünü konuyordu. Bizim sanları 4-0. Rıdvan Berden öptüstü. Talas komandası yine Çağında. Osek komandasına mümkünçülükler veya da dünya çıkacağımasından bir avutқа çıkanıp yalnız gel atat. Osek komandasına var bir Krasavчик. 8. minut ayakta bıratkanda buna. Yigitlar tamaga keldi, tamaga. Yürü dostlar, batasıroq qo'ydi. Batasıroq qo'ydi, bata. Амин. Homi, mara geldi. Krasavчиксің abi. Nereden barba Fidal. Ne baydan al koymaydı. İnşallah bu ise final. Senin genç oğlunlar, sen özgür bizge kımbat. Sarı, tüyre sarı. Anam деген bir-бириңерге баягы удаление кетсеңерде карамүктөздүк кылбай жакшы оюн көрсөттүр. Оюн болсун. Мазмун farkı. Бөөдө ысыгы жок жигиттер. Мен баягы баякта баардыгын азыр тамактарды ичип, финалды көрөбүз деп болду. Кулак болсун. Баардыгына күй болсун. Алам салам. Эки бактыр. Ойын Алла. Atçal cenil bozundan. O istermeyiz bir yaşlar daha. Genç. Gel. Özünüz veriniz o. El arasında. Hadi gavayla. Başta koyuyoruz burada. Başka doğru mu yok?
suurulup çıkıp finalga tez geldiңер. Böyle kısıktan sırtkarı atçalı жеңил bulup güçtüңөр birinci orunda. Amin. Amin. Böyle kısıktan sırtkarı mıhtaydı. Sırtını tekeni startқа taştap koyuңuzдар. Buna 83'törдүн жалпы бүгүнкү финалдык беттеши Талас облусу Сыккөл облусу жалпы 7 дубанды Сокулук району делегат майланына чакырып мына ушундай эрендердин оюну көкөрүүнү дагы да болсо даңазалап мыкты оюн куруп беребиз деп бардыгыңыздарга бекем ынтымактуу Базаркулов Максат Талас командасынан ал эми Сыккөл командасынан Jonathan Базаркулов Максаттын оюнун көрдүңөрбү? Дээрлик ортодон алып чыгып көтөрүп өнөктөштүп пас өткөн Максат чачпа командасынан оюнчулары да көрдүңөр. Эмне деген чабуулдун мизин кайтарды. Эмне деген мыкты чабуул, жалгыз баргандын мизин кайтарды. Топтошуп баргандын мизин кайтарды. Базаркулов Максат өзүң салым салып кетсең, талант досунан 1000 сом бар, 1000 сом. Айлампадан чыкты. Айлампадан чыкты. Максат өнөктөштөрүнө өткөрүп берди экен. Азыр 8-чи номер. Текеп алган Кенжетай. Акбаралиев Кенжетай мына кекеп алган азыр. Кекеп алган кандай кылат? Карпык өткөн көргөндө. Ешиев Карпык 10 минутта 20 секунда. Сыккөл командасынын коргонусун көрдүңөр. Өтө мыкты коргону. Өтө сонун коргонуп көрдүм тагынын. Жакшы салым салып кетти. Ешиев Карпык талант мырзадан 1000 сом кетти. Команданын капитаны 3-чү номери 11-чи минутта 25 секундада кайрадан жалгаштырдык. Булак болсо жерде. Эми кимисен кейип азыр салым салат, азыр байкай туралы, карай туралы. Сыккөл командасы 3 оюнчу, Талас командасы болсо 4 оюнчу менен толук курам оюн көрсөтөт. Сыккөл командасынын Максат Базаркулов Максат баракелде. Мыкты. Сонун оюн көрсөттү баракелде. Ошентип 2-0 жеткирди Талас командасы 12-чи минутада. 2-0 жеткирди. Командасы жеңишиңер куту болсун. Сыккөл командасы силердин 2-чи орун куту болсун. Келгиле батага. Кел. Тездеп батага келгиле. Баракелде. Таласы Сыккөл, мына Сыккөл командасын көрдүңөр. Кандай мыкты коргону. Эмне деген сонун беттеш болду.
Спалван. Красавчик. Бүгінгі ойын звездасы. Қайсы райондан олен? Манас районы. Молодец. Sultan! Sarı! Gel bakalım oğlum. Murat! Gel de her taraf çıkma. Қалай болды достым? Красавчик. Давай соңында. Жолу. Салам. Молодцы. Gel Enuke kaldır. Palvan жарайсың. Қандай, тегіш Жақсы, рахмат. Сон. Құдай насip қылған екен, ұтып алдық. Кел Түкай, қолдар. Оң ол бош емес. Тегіш тұтпозын, молодец. Бүгінгі мына Ысықкөл облысы тарауынан кезектегі ынтымақ көкбөрі бойынша өткөрілген мелдеште мықты қорғаушылар табылған Ош облысынан Әлібекұлы Ахматжан сыйланады, бар ма? Ахматжан мықты қорғаушы. Мықты қорғаушы. Анакенде сақадай бойы саралтын атқан енше шүкөдөй көрінме қалдыңыз сара. Мен атыңыз бош жүрөө деп тұрмын. Bir at jönele girip olan mı dedim. Ne oldu da 105, 120 akıl aramdık. Baykelerim, Akmatcan Baykeme konusunu iştahısınlar. Cana sonunda Ысықкөл облысы tarafından ötkörülgen ынтымақ жеріне көкбөрі бойынша мелдеште мықты шабуылшы деп табылған Чүй облысынан Чабалиев Руслан сыйланады. Команданın kapitаны Аңалашы. Беті жарылғанша ойнады. Жеген мен аманша ұлышпайды беті жарылғанша. Аман болыңыздар, білеңіздерден күш кетпесін. Қардайым бар болыңыздар. Ал эми Ысықкөл облысының көкбөрі бойынша ынтымақ шернесінде өткөрүлгөн мелдеште мыкты аргымакты Талас командасынан Айсар аргымага сыйланат. Янан эки Белбо, аттын ээси Белбо экен, аттын ээси Белбо болса келиңиз. Терек айтып коюшпайсыз. Белбо мырза баракелде команданы түптөп келдиңиз, ынтымагыңыздарды турабасың. Мыкты аргымак. Мыкты аргымак. Кийинкени орундарга өтө орундарга, Üçüncü orundan başlayıları gelirsin, hopmalayın. 1983 жылы туылған ер азаматтардың жеті туған көкбөрі ынтымағында бекемдеу мақсатында Ысықкөл облысы тарабынан ұйыштырылған көкбөрі ойынында 3-ші орынды бағындырған үшін Ош облысы сыйланат. Музыкадан бер қойтырчы. Мүмкін болса, сұраналы, 100 сом қош берелі жанарарына. Asmanla piyoktan siz verin. Geçmiş oğlum, Seydalı kalmadı. Bana geldi, Seydalı kalmadı. 10.000 son akçalay sayılır. 10.000 son. Çüygir komandası, jana еш айтып коюшпайт. 4-чү орун Çüygir komandасы кел колгоч акчалай сыйлык бар экен, медалдар алынбай калыптыр. Жаңы мыйзам жазып чыгарайын деп атам, ушу көкбөрүдө Кудай буйрса 4-чүгө дагы ушу медаль кылыпчы. Келиңиз. Эмгеги бар. Колчага коштоп коюңуздар Çüy командасы менен. 5.000 сом акчалай сыйлык Руслан мырза өзү команданын капитаны. Баракенде бар болуңуздар. 83 жылғы туылған ер азаматтардың жеті туған көкбөрі бойынша ынтымақты бекемдеу мақсатында Ысықкөл облысы тарабынан ұйыштырылған көкбөрі ойынында 2-ші орынды бағындырған Ысықкөл командасы!
Yaxşı minutlar suratda saqtalab, yaxshi odamlar yurakda saqtalab deb suratga videoga solib qo'yingizlar. Жалпы 7-83 guruhlarımızlar var. Salqostlar. İnternetin zamanı hazır. Ben de sizler beni suratga tushib qo'ying. Ana kendi 83 ağalarım men suratga tushdilar. Bo'ldi. Direkt ishi bo'ldi. Açıkça o'qiyapsizlar. Akşam şuna şeyini gidelim. Otur Aybek. Kırgız'ın yer oyunu, Kökbörü, Ataoğuz, Murat kılıp kaltırgan bana bu erenlerin yer oyunu degeni söz. Barıska malım bugün damına Narın jergesinde Oşul Kırgız Respublikası'nın çempionatı öttü. Oşul jakta mına Talas oblusunun komandalары komandası жеңди. Аларды да куттуктап коелу. Себеби Кыргызстандын чемпиону алар. 1983 жылы туылған ер азаматтардың жеңді туған көкбөрі бойынша ынтымақта бекемдеу мақсатында Ысыккөл облысында ұйыштырылған ойында бірінші орынды бағындырған 83-тер Талас командасы. Жалпы 83'tер жеті дуан ынтымағында Ысыккөл облысы өткөрген көкбөр боюнча мелдештик кубок тапшырылат. Айбек мырзабыз тапшырат. Талас командасы! Баракелде 30 миң сом акчалай сыйлык мына. 30 миң сом мына. Gençler kutlu olsun, gençler kutlu olsun. Yeni 30 ming so'm akçalay sıyılıp. Muzika kola 83'ten biley. Estafeta ötkөрüp hazır suratga tushsin. Aybek aka, Aybek Murza, hemen suratga tushinglar, andan keyin mana. Gel beri qara ley. Beri qara. Mal. Hazır. 2 minutlik işlerimiz var şu. Biraz akça kaldı. 15 bin so'm artık kaldı. Andan verimiz geldi. Oldu. Rahmat. Süper konular. Hadi hurmatlı жалпы mına 7 doğandan gelgen Kırgızstan'ın bugün mutludan gelgen жалпы 83'tör
Sizler mына ушундай ынтымак сонун оюнду өткөрүп атасыңар, Кудайдын кулабы сиз үчүн. Бир тууганга бир тууган чогулбай алган заман келдик. Азыр могу Кыргызстандан ушунча чогулуп атканыңарда Кудайдын кулабы сиз үчүн. Атайын ынтымагыңыздарды дурабыз. Эки эстафетаны Ошко бердик, Ошко. Келе Данке, келе. Баягы, мына финалга алып келип, мына жаңы теке сойгонбуз. Ошо текени Оштун жигиттери мына. Мына биринчи таба. Ичин алганбыз, солун баары. Себиз. Мына Данке. Балдар менен теке мына турат. Сосын эстафетаны сага өткөрдүк, мына текени бердик. Мынакей. Сага микрофон берип коюп калып. Assalamu alaikum. Жалпы жети думанын сексенүчтөрү амансыңарбы достор? Эң негизги айта тургусу Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан мына уюштуруп аткан жигиттер Айба, Өскөл, Алла разы болсун силерден. Өтө чоң, өтө жакшы жогорку деңгээлде өткөздүңөр. Жигиттер мындан да ынтымагыңыз күчөй берсин. Мына уткан, ар бир уткан Олбай, Талас Олбайды айтып өтүш керек. Биринчи месте кулу болсун дегендей. Куттуктайбыз баарыңарды. Көр. Бул жерде эң негизгиси баягы ынтымагыбызды бекемдөө. Келип катышкан ар бир областтын жигиттерине Алла разы болсун. Арпчай коя турабы? Жакшылык күндөрдө ушинтип ойноп күлүп жүрө берели. Анан Кудай буйруса биз дагы ошо Ош областында 7 район бар. 7 райондун ар бир амир саптары келишкен. Кудай буйруса бул жакта турушкан жигиттер ошо 7 район амир саптары. Анан бул жерде Мурат, мына биздин Ош областынын өкүлү ушул жерде улак боюнча ошо Көкбөрүнүн президенти. Кудай буйруса баардыгыбыз сүйлөшүп, Айба, Кудай буйруса сүйлөшүп, кийинки жылы кайсы мезгилде өткөзөбүз, аны ошол боюнча амир саптардын группасына айтабыз болсун. Алла разы болсун баарыңарга келгендерге. Кен баян айтат го. Жетбирсиңер, аман эсен үйгө жетбирсиңер. Достор, баарыңарга ак жол, аман эсен кетип алла. Алла салам болбосун. Үйдер, аман эсен үйгө жетсиңерди Алладан тилейбиз. Рахмат достор баарыңарга. Рахмат силерге да. Рахмат.